nga ai khublei ya phi sachisin pat hakakateng gedong Jisu bat tungin long lai luit ya kaban sa skor ya ka ka ba ublei udon ya kaban hikai yangi hakani ka khlemat kani ka khlemat nga ai kerteng ya kani ka jingkren habala pensong nia ni pensong nongrem ni syam yikidaw balai bangi yalap ya ka gospel kum kektien lam khamat khendiat ngisyam mau Markus kelenong ke baar bagat kot ke bakhat ar ngisyam u Jisu Kristus u kendu lani upai khamat syau pai ba bat u penlong ya karai ke bakrau bat kata kalong ba ukwa ban ya lap ya kektien ke jong ublei hau Isaiah kelenong ke bandrifui le yatu ingi daw ni prophet utho u Jisu Kristus kumuta unong ya lap ya ka khubor babha ulong evangelist ubaningkong balapha da ublei lapha lani laptha lani la commission yangi ban yalap ya u Jisu Kristus ba udon kabor hadu menta ba kibriu kinyo ikaban lajim na kibor ka pop bat na kibor jong usaitan witsia kelnong ba saupo wong ba uplang uyap terkhong usentiu utelorno handai kektien ublei jongi kanne jiunom hakasam sispa khat kendai gedkhot ka ba prapu kendai unong roi sam upen skam ya kani daka ba uang jiunom atrai lapen skam ya kektien jongme habneng lapen skam ya kektien jongme habneng u Jisu ang aga gospel ya ane sipo kedekot ke balai pusan bakta ka jing thoru ka bamla ban pendam no the scripture cannot be broken sashi sin pat kom ke ketien lam khamat how Matthias ar pusau ke lenong kedekot ke balai pusan u Jisu ang ka beneng bet ka khendau kendai no hendrai ke ketien jonga kan om leit no satya kata kalong ke jing sisa jong kektien ke jong ublei tungin pai khendiat menta se kinyo tli kijin pensyong nia ni kinong rim balai ngi yalap ya ka gospel kabening kong kabangilai pensyong nia bha kalong lani bala pensyong nong rim kawan neng kong kajing penkendu lani ka conviction kajing sngau scam habalawan ra habalayalap ya kektien ke jong ublei ya ka pop kawan lengba kajing yalap ya kektien ke jong ublei ubriu lapen kendu lada pin stali ki kam ke apostol ar ke lenong ngipet hangni upetas uyang lambat kitu ki khat wengut bat ulak ang ya kektien bat uang tu syashkor ya kektien ki jonga syashkor ya kektien ki jonga haba kilayo snow ya kektien ba ukren la dungak ya kilai hajar la dungak ya kidonut jongki la convict ya kidonut jongki bat ki ong kumnu ngille marsen yalap ka kendon ka beningkong habala pensong nia ba kawan ka conviction badu ong ini ki kentien habalawan ka conviction tu pin kelak bamut an pen baptis sipi bat pin yo pediang ya kajing ai jong umen sim bakoi ka point ka beningkong habayalap igaktin jong ublei kawan ka conviction lapen kendu lani ka jingat kawan lani kadon ka jing scam ya kaktin ka jong ublei ka bakendon ka baar ngisyam bakatulong lani ka themei jong ka jingat kawan habalayalap igaktin ka jong ublei ka baar ngisyam ka jingat kalong katulong jong ka jingat kawan ka jingat kawan habalayalap igaktin ka jong ublei apostol Paul utho iskinong rom sipo katnyo uyutu ingi baka jingat ka dian ka basngau bat kata ka basngau da kaktin ka jong ublei kata ka basngau da kaktin ka jong ublei ujisu ang lait yalap ka gospel bat kita ke bat alayalap ya ke gospel haki benriu kita ki banget kin yo im hakasiti baar jong Timothy laong to men yalap ya ke tagaktin yai minot habadai por bat habom dai por yalap ya ke tagaktin dai nama ke tagadaw apostol Paulus ong kordit yang
ladangam yalap ya ka gospel kajing pensyong niya ka baar kalong kajinget ngisyam baka day sisa kata ka tolong jong ka themay lani ka themay kawan habalay yalap ya ka tin kajung ublay kajing pensyong niya ka balay kawan kata ka cleansing lani kajing penkhuit kawan na kabayo sngow ya ka tin kajung ublay kajing penkhuit ya ka donut ya ka mensim kajing jungi kawan na kabangi ya sngow bat ngikala ka bamut na ka tin kajung ublay sngap upol upenkut akasiti baar kinong korin hinyaw kalenong kadekhat ka baningkong wong namar kata habang idon kini kejingkular kimut kaktin kejung ublay ko kihap wong tong ini penkut no ayaladi nakajingbit tingit kado bat ka mensim baro da ka ba penjanay ya kajingkut hakajing siap ting ya ublay habang idon kini kejingkular kabamut habang idon kaktin kejung ublay balayalap habala pensyong nong rim lani pensyong ni abha ngisyam kabasaw kalong kata ka assurance lani kajing snuskem kajing pentikna lani kajing pensisya kawan habayo sngowi kaktin kejung ublay apostol Yohanes utho wong hakalenong kabasan kadekot kabakhatlay wong yakni ki ek eru ngalato api kenang ba pinyo tip ba pidon kajing imbom jukut hapi ken ki bangai akageteng ukun ublay pidon kajing im kababom jukut kajing pensyong niya kabasaw kalong kata ka assurance kajing pentikna kani kan gadai kata kajing sngow scam lane kajing pensngow tikna kajing pensisya ya kajing penim kajonga bat jong pi da kaktin ublay kabasan kawan kajing pentengen lani ka comfort kawan habala keren lani yalap ikaktin ningkong chasalani kalanong kabasaw kadkot kabakat pra upol upenkut ya kani ka chapter kabasaw da kabaong nabakumta tu pinya pentengen paralok da kini kiktin pentengen paralog da kini kiktin kamut kiktin kajung ublay ya ka bala record aka bible lani kiktin bala persat mensim da umensim bakhoy lamba kibriu kibatho ya kani kajing tho ka bakhoy tungin bat ba baman bangi puli ka bible la pentengen yengi man bangi syakskor balayalap ya kaktin kajung ublay la pentengan yengi la ay mensim la ni la inspire yengi da kaktin kajung ublay abang kibriu kibapang kibasitom kibrana padang gijing abang iya sulok ya kaktin ublay abang i ay bay ya kaktin jung ublay la pentengan ya kibriu baro kajing sisa kabandriu kabandriu ka poin kalong kajing sisa kawan nakabasngaw ya kaktin kajung ublay hakikam ki apostol kat nyaw kalenong ngisyam balapha yaw apostol Paul bat yaw Silas menmit Shabiria lato bakilalet ban mikmat ban kren hakasinekok jong kejiu laong ba kilapdiang ya kata kaktin kini kibriu habiria daga jing snulok loy baro halagasni kidayit bnia ya kijing tho kebakhuj bala keren lani bala ai dawa apostol Paul bat usilas kidayit bnia ya kijing sisa la tho shu babon naki kilanget naki kentai Greek ru kibakrau kibatriru kidan bat na pedeng nyuki kirang ba de om kendiat kibakrau kibatri kila pediang ye kaktin kejung ublay jisu wang ngau bolong katagalenti bat kajing sisa kila pediang ye kajing sisa bat haba pi pediang ye kajing sisa jong kaktin jong ublay kajing sisa kan pelai lut yang abad dia pi dai nama katakadau jisu wang aga gospel Yohanes kalnong bapram agat kot ka balai fuar bat pinyo itu ya kata kajing sisa bat kata kajing sisa kan pelai luit lan kan pelai no yang abat ya pi pediang ye kajing sisa jong kaktin jong ublay pediang ye kaktin jong ublay kumba kalong
kumbala tho bat phin siam bala pulai lu yanga bat ya phi khat du khat wai ka jing pin shisha ka ban nyau balai balai lap ikak tien jong ublei lani kan nong rim ka ba khat du kawan kani ka new birth lani ka jing kha thamai ka new birth lani ka jing kha thamai kawan na ka tin ka jong ublei apa ubriu uya sngau balai lap ikak tien ka jong ublei u Petra sa kachiti beningkong jung u kalanong ka beningkong gadkot ka ba arpulai uang habala penkha arsin yapi penkha arsin yapi om na usumbai basap hendai ubam sap dagaktin jung ublay ka ba imbat ka ba yaisa dagaktin ka jung ublay ka ba imbat ka ba yaisa la penkha arsin yang abad yapi Haganugur kamen karsien, an karsien, day habala penkaingi na usumbai bamsap. Utau incorruptible seed, nakaktin ke jomublay, kaba imbat kaba yaisa. Day na matau kadaw jisu ong yun Nicodemus, sisa nga ong hame, lemda kapat ya ubriyo umlaban i kahima ke jomublay. Lemda kapat ya ubriyo. Lakha yang abad depi sisi ne kesnam i mei badipa. Ndai kini kadok ba kesnam kamla ba ni i kahima jong ublay. Minum la ban rung habneng da kini kesnam balapan ka i mei pa. Hapen ka yang i arsin na usumbai ubamsap kabalang kaktin jong ublay balayalap da kinong yalap. Hilabanong haleluya. Abang i aphios ngoy kejing yalap. Kelak ka bamud. Pada ba fikela ka bamud. Uni usumbai jong kaktin ke jong ublay un piyo jaka ban penkha arsin dai nama kata kadau pol utho syuk titas kalanong ka balai bagat khat ka basan ula penem yangi dak ai ula penem yangi dak ai dak jing saj ke jing kha arsin bat ke jing penthamai jong umensi makhuj kini ki artli kinwan kawan ke transformation kawan ke regeneration, kawan ke jing penthamai, kawan ke ta ke jing kapat, kabor jong ke jing kapat kawan, hadin ba ubri updiang yu sumbai jong ke tin ke jong ulai. Dai nama ta kadau yo anes uang, Henry kat ki bela pdiang yu hakitu ulai kabor banong ki khun ke jong ulai. Hakat khat ke bakhat lai uban uang ki bela kha om nakasnam, lemne nakamon kado. Lemni nakaman ubriyo, handray na ublay kabamut usumbai jong aktin ke jong ublay kabalapan ka artin yapi om na usumbai basap handray ubam sap dakaktin ke ba imbat ka bayaysa ka jong ublay ngipet daynam dakadawa Apostol Paul hakisti ba ar kinong korin kalanong kabasan bagat khot kabakhat nyo wong kumtala da uwe ru udan hau kris Tungin bat pai ni keketin uai la nak ek kidan hau Jesus Christ kemut ki bela pdiang yu ki bela mat yu sisa ka donut ulang ujing tau bathamai ki berim ki la duno badak kmi ki la jialong ki bathamai uyo ya kata ke instant sanctification ka jingpen kentang ka jingpen kala ka ba ka siklemat kumbala tho au iskial Kalanong ka ba lai penriu bagat khot ka ba ar penriu ublay uai ka donut ka bathamai bat ka mensim ka bathamai ka donut ka bathamai ka mensim ka bathamai uai hau nu briu udah klauno ka donut mau naga do jung u baru ai ka ta ka donut do bat ka de ka donut do utho ki hukum jung ublay Bangilak ban bangilak ban kok ngu ya kaktin ublay. Kani kedonut mau kamlak ban sno kaktin ublay kamlak ban sno. Ngihap cek ngihap eksamen ngidon ne kata kedonut do bala ai do ublay. Ladadon kedonut do bala ai do ublay. Ki hukum jung ublay kin sno ak kedonut jungi. Bat ngin rikhop kaktin jung ublay ki donut ki jungi. Tekum tangi pej ang ni kini kilong kita kin nyutli. Kijing pensyong niya ni pensyong nong rim. Balay ngiyalap ya kaktin ka jong ublay. Abaw jisu pa iki katway ngot ki missionary.
Kilalait bat kilayalap ya ke gospel. Udaong tulit juga pertai. Bat to yalap ya ke gospel laki benriu baro. How to bangait bat yo pen baptis in penim. Riu tau bangait ularem. Kani kade ke Great Commission. Kani kade nyutuli kejing pensyong niya. Ni pensyong nong rem. Balay si balay. Bangi yalap. Ya kaktiin kejong ublay. Ublayin kerkuingi. Amen.